O kore ke u whanga e ngā hei tala whakatapu katoa pe. Ko whakatapu ki he tala malu e whanua, ki he tala malu o e lotu pe moe ako. Ka e tuku mai ke hoko atu e tau polo kalama ko iau iloa, ko e tātāranga whakasokolates, ko ngā tolu wende tau hoko atu e tau tala noa. Mea Heraclitus, Isa mea Thales, Anaximandra, Anaximenes, kia Heraclitus. Aia ko kau tama kotoa ni i he pre-Socratic era, i he kuonga ki mua i a Sokolatesi. Centuri ono, ka mata mai he fitu, ka koe te fitu ki o ono mo nima, pe mo e aluhake a Sokolatesi. Ki mua ia kalaisi i kalisi, ai ko slave peki ai, ka koe pongpongi ni, ko e ku whenga ke whakamā opo, mo hao whangatuku, mo toi hulu i hanga i whakaukau, mahalo ko toko taha pe, Anaximandra, ai a koe taha ko ia a Thales, pe ko Tare, pe ko tui e toi ki whai pe whamāpo po ma ku whakaanga ki he whakaukau ai kau filosofa i loa koe ni me anga e wakai o e ahani pe toi ki hului a Anaximandra pe whamāpo opo ki nā tolu pe tau hoko at lewa ki Heraclitus pe ko Heraclitus ai a koe nau hoko pēni nau wāwā awhi peho nau ngahi i senturi peta ono, ke nimo. Koe mea nā ko si lawe atu ki ai, ko Thales, o si mahino e ne te whitoi whakaukau, koe kumi pe koe hae mea, ko kune hanga whakatupu mai ai o mea kotoa pe i he foi mamani he universi, o au ke wawaloa ke cosmos. Aia pia, kau ki i whamanatu pe a whakatuku rewa a Thales o pe he, koe vai, koe water. Nai te ai a whakaukau e tahana i loa ai a eua, i loa ai a Thales, koe ana ne urak pe he o mo ui a e ukamea. Te whito ke makini tō i e ni ngawe, ai a koe Thales na ne o mai e te whito i whakaukau koe ia o malawa o mo ui pe hange beha living things, hange beha mea mo ui ai ukamea. Pe nani toi tānaki me rewa e ne whakaukau mahu inga e taha, koe ne o mai ai fuafua whihui, pe koe hā ai iai, koe hā ai existence, koe hā ai ontology, koe hā ai metaphysics, koe urea na kulawe ke unau mi kai. Ai a koe tala no i mahino i nia, i e nau whiwhiri, pe koe hā koa ai anga o umea, pe koe nau tupu mai me i whē, o i kai ke o nau mawahe me he whakakaukau ki he pehe koe tupu mai ai whakakaukau whakai whananga pe koe whakaukau koe whakatupu he otua. Ai koe kamata ni koe ai tau māta e mamani ai whehui whaka filosofia, whaka natural science. Koe kau natural scientist o pehe. Ko nau tōna nau kamata ai saidi sika i he whahinga fōtunga ia o mga tukunga pe he whakauhiuhinga kai si pe i kai ke kau ai tawhaaki whaka experiment. Ai a koe tui koe whaiunga ia kia Thales, ka tau hoko mai kia Anaximandra. Koe ne stiuteni pe koe taha a koe. Hoko pe ene kau tangata, pe kuna mahuinga, nyango, koe bakai koe he aho ni, a kau sani simu ki filosofa, o kulahi hala e nau mai whakaukau. Ka nanau o mai ai u whehui, mo u whaunga method, ke kamata ke tau ngā ue ki ai a mamani. Ka kulahi nau ngahi whakaukau, tamuta tau pehe mi ko tare koe, o koe vai ia ai mea au ne whakatupu mea kotoa pe i he tau whamu oni he aho ni. Ka hange ko ulau nai mahu inga e nau ngā ue. Ka tau au mai ki Anaximandra. Ko Anaximandra
na na kamata ke ne he na ulawe pe au ke ne ngai whakaukau te whitoka ko toi ki I hulu I atueni a tānaki atu ki ai he tene hanga e ku toi tānaki ko ni o hulu mai a e kau hoko atu he guai ni ngai whakaukau na e hoko atu e he la Claitas me kau filosofa ki mui hangi ko Democritus ko Empedocles ko Parmenides ko Pythagoras ai a koe mahu inga ai a koe o tangata koe ni kau ki lawe. Ke na os lawe he wiko sina te he e Anaximenes ia. O kui kai koe vai, ka kui ai ai fo I iwi. O ku hange koe haiwi whaka otua, ka kui kai koha otua. Kai koha being o I nisi o otua, pe koha ngai otua. Ka kune pehe o kui ai e iwi. O kui ke hano ngataanga, pe o kui ai hono mamafa, hono mes. Ka koe kai kia hano ulunganga nai, kono ulunganga nai o ku tae whakangata pe. O ku boundless, o ku infinite, o ku divine, o ku anga whaka o tua. E fo iwi koe ni, aina ne ui koe boundless, ko ha mea o kui kai kia hano ngataanga, hange koe whakaukau o arifa moe o meka I tau tā noa ki he lotu ai kakaisio. Kai kia kamata anga, kai kia ngata anga ka koe iwi, koe ke he, I e lotu whasio, koe otua. Koe ni, koe iwi pe ia. Ne pe he rewa koe tupu anga ia, oi umea. Pe na aku lawe ke he ne hanga fofua I mai whakaukau, o ku whihanga hangai. He koe nane ulaka o mai ai u whakaukau, o tāno au ke malai a koe ni ne tuku au mai, me tuku au mai ai, sa ni simo filosofia. O koe ke upehe au ia nai tai whakakaukau pehe, angahi pure anga ke he, mo ka kai ke, mo ka poto ke, nai pe na whakaukau ke. Ka koe tau tala noa I he tuku au mai ai filosofi mo sainisi, o kou hinga ke. Epa ku tānaki ngahi ilo ia he ahoni. O ku whakaofa au pito ia he koe anga e a ko pa kua hano whakaanga. Tānaki pa kui ai hono kore, hono toko, ngahi mea. Ka koe kamata. Ka ke nane pehere. O koe mea ia koe mawhana moe vela mo momoko. Koe mea koe mātuu moe viviku. Koe ngahi opposites. Koe ngahi mea ia koe ia. O ku mauia I mamani moe universi. Ka oku ikai ke mauia I he fo iwi koe no ulu. Nani hanga whakahingoa a iwi koe ni. Koe apreion. Apreion. Apreion he rea whakarisi. Ka koe fo I. Koe ia nani ai e fo I rea koe ia. A iwi koe ni kone uhinga ia ke ai. Pea kone uhinga ke apreion koe kamata. Koe kamata koe fo I rea whakariki ke ina. O salau ke koe a kei. Koe ake he puaki he whainga ni ipa koe ache. Ka te ngā ake ai ake. Ko ake, Anaximenes na kurawe ke aina ne pehe, o koe ai mea koe tupu anga, uta anoa he filosofi mo sanisi. Pea ko huia mea koe ia koe ake. Pa koe ake I te ahano ulunganga. Koe tupu anga, koe origin, kono ulunganga hono wau hangeha rura, hangeha pure. O kune hanga pure. Ko mea koto ape mamani o ku pure I maia me he a preion koe ni. Aia koe fo iwi, koe ne ui, ka koe nofo I whakakaukau oi kamataanga, oi ake, kamataanga. Ka koe ia pena ne hanga kamatai foi whakaukau koe oi ake, oi kamataanga, ko Anaximenes. Sai koe ne pehe, koe momoko moe mawhana, o koe taimi o ku hao momoko o tamate e mawhana, ai isa. Ai momoko o tamate I ai vela pe koe mawhana. Koe taimi o ku hao mawhana pe koe vela tamate e momoko. Pa kune uia koe whakawhetongi pe koe tautea, ai la I he lau ia oi universi. Koe ia nane hanga fuafua mai ai whakaukau ke law of the universe. I he taha noa ke filosofi mo sainisi ko Anaximenes. Uhinga koe ko whemau ke toi mono a Anaximenes, he na ulawe I o mahu inga ke au pito ki he tau hokoto. Pea ko ia na ne hanga o kamata ai mea ko ia. Ne fofo tu mai. Koe taimi kou hau ai opposite. Koe taimi kou whetau lake ai onga opposite. Ne whakatata ake vela mo moko pe koe mātu mo I biko. Koe taimi kou nau whetau lake ai ia e mea ia e taha e hoko. Ko ne hala pe e mātu
koe viviku, he ongo iwi koe ni. Koe ongo iwi, tupu mai me a prayen, koe kamataanga koe a kei o me. Pea koe vela mo momoko, koe na whetau la kipe, e ia e me aia, paku ne ui ai foi mate koe e momoko, pe koe mate ai vela. O ku ne ui koe, kata, o ku ne ui koe justice, i la o natula, i law of nature. Ai koe ne pehe, kua pau, koe hangea koe tau tea ia. Tau tea ia e momoko ka hau ia malo, ka e, a wifo e vela mo mawhana, koe ne tau tea ia ana i he lao o i universi. Nau si ai u lao ia ki mua he hau e civilise. Koe lao ko natula, koe tangata ni i he saini simo filosofina ne ula tala mai koe law of nature aini ko la veke. Pene pehere, koe a preon, o koe kai ke aha me ai ai koe vela mo moko, koe lahi mo si, koe ke hangai opposite ai. Koe ulu ngahanga pia o universi mo e natula mo e ulfonua mo e mamaloa a cosmos, ke mauai ai ngahi ulu ngahanga koe. Aia koe ta na kiena, to ki i whalolo to i pe, ai ni tala noa i he wike kuosi. Iku tala noa ki ai he wike kuosi. Te ngahi mea ko Anaximandra, ko ia na ne mui ke kau ispite, ke kamata ke ne hanga fua a laa. Ne whakotu e wā kau nai anke ispite o si o aipa ne hao. Ne hanga rewa o whakotu ai wā kau, ke hanga e ne hanga fua. Nai whai pēhe u civilise ke heka kua ngeko kulau ku tā noa ke hao ke filosofi mo sainisi. Pako ia reo na ne hanga rewa fua, o ne whakafua fua iai ai taimi o e aho, me he tua e wā kau koe ni ie, pongi, mohono malu, fua mea e au kene tu tonu, au kene, na tau whai e mea ko iaka ko tau tonu koe whai ia ki mui i he tau whakau koe ai tau hanga o ngā o ake hama, o ngā koe mui whakakau koe iaka koe hau ia ki mui e kalais, ko tā noa in ki mua, apito ia kalais. Aia koe tangata ini na ne whai e mea koe ia. Pea, na ne pehe rewa i ne laweta. Koe tau tupu mai. I o pati ai mo mea tāna ne whai hange ko ne ai ko ne no whenga ke fua e taimi e la. Ko ne hanga i o kau lawe ke ne whakau e tā ko ne pehe koe tau tupu mai. I o ko ne hanga, mea koe nei, ko ne hanga o tā e mape o maamani. A maamani koe i he kuonga koe. Koe tangata ni pehe na ne hanga o fuafua tā ai fo i mape o maamani. Maamani koe na ilo i e ao koe ia centuriono, fitu ono, lima. Pehe foki na e staa e kau sea inaka koe, anga koe waka i koe mea lahi. O ku mahino ange hono tā koe Anaximandra ai foi mamani. Koe mea tāna ne pere, ko ne u. Kamata, ko Anaximandra na kamata, kai ke ango obito ke unga anga e kausai nisi, ka na kamata ke whai ne unga ue whaka experiment, kai ke ango ke kausai nisi aho ni, ka na kamata ke whai ne u experiment kono ko tāno ke. Nā tisio rewa ke tupu anga koe o tangata, apa ne pehe. Koe tangata, ne tupu mai a mehe mea mo ui. Pea ne hanga rewa siofi ai mo ui koe a ki pepe i loto he mana wā, ku alu mahina hiwa. Pea ne pehe rewa, ko tau toluna tau tupu mehe mea mo ui. Pea ne sio rewa koe ika, na tau tupu mehe loto kete ika, o tau alu ai he ngai mahina, ke ngai tau pea kamata rewa, ke tau matua papuaki mai tau tolu e ika. Ai koe, ai ko klawe nai, ngai mea heno o ika i ke tonu, ka koe nau fifiri, kono kamata ai fifiri, ki he iai, mo hoko mai ai mumea, i he whehu i nai whai, kamata e tāles, koe ha ai iai, what is being, what is existence, pea koe,
ne pehere vai ne lave tate u lave ki ai ko ne pehe ko fo i mamani o ku taka ia he fo i afo fo i string la a o la a e tu ko fo i mamani u taka i he la a ka unau pipiki i he fo i afo pea o ku puria hono konga lahi ona ko hau hinga puria i pehe anaximenda o ku fufu ia o ku hanga he ao ia o malu i ai toinga o fo i la ko ki konga si pe o ku ulo mai e ka o na vilo i he fo i mamani pea pea ngai ai ne kamata he na kamata os kamata pe ka wispide ia e mi ka Babilonia no lava ngai na malo he astronomy astronomer pa to hoko ko hoko mai ni e kaukariki mo anga ina ka ana ke pea na ne pehere mai ne sio e ta ne whakaukau ne pe ko ngahi whetu o mo mahi na mo ngahi parente ko ngahi yafi pe ko ngahi yafi pe ko ore pe pa ngahi yafi o to mai ngahi yafi sio ke kamata ko ke fa o whaka o toi siof le rei fuki ai a hanu o whia whakaukau e Big Bang Theory Ofi ni tala noa ke he tau hau me loto kete o i ka o whia he whakaukau o e evolution. O ku behe he whahinga e ni i koia na ane kamata anaximenda na ane kamata a e whakaukau o e evolution ki mu a au pito ia lau senturi la wafe ia Charles Darwin o Britania ka ku whakahala ia he toko lahi ka koe ku tala noa atu ka koe whaka o sina ne pehe whoki e Tales na ku slave kia o ku te ai foi mamani i he vai tupu mai ane kotoa me vai pe au te ai foi mamani o wharati lafa pe au ku te ia he whungatahi pe koe vai pehe rewa anaximenda ne mi lai me hanga wakahimu furi mo sivisivi e whakaukau e ne whai ako pa koe lau maari e au e ako koe mui pe me mui ke me akotoa hange whai ako ha otua pe ne pehe rewa oku ikai lafa e foi mamani ka oku hange nai hanafa pe koe foi loto maari e a cylinder oku loa ka hono loa aku mei loa ia riunga tolu ia i hono maolunga o foi na fapi ko foi cylinder ano loto mari ai a koe u whakaukau a tento whoki mai ki ai i he tau hoko atu keke koe whakaosi ko Anaximenes ko se lave pe kai ko si ne pehe ko ea pe de do lave ki me fraus ia ko mana tu i hau ke ea ke anaximenda pehe anaximenda ko te fito i ulunga anga ko universi ai afi momoko pe mo matu mo liko oku nau vilo katoa pe mo mea kotoa pe o koe tupu mai pe mehe foi April pe he rewa e Anaximenes na ulawe kai ikai koe mea kotoa pe na e tupu mai a mehe ea pe he rewa e Anaximenda o koe o mea ia whakamaterie ia o koe ai ulu nganga ia o ume a oku osi pe ia pe oku aua ka kone pe ko hanga kone ngai me alalahi koe ni ki ea moi water moi ngai fire moi he unga alalahi fire e foi mama ni hono ufonua oku ikai toi osi na tolu e ni ki ka inga mo Anaximenes kone pe koe momoko o koe ka hatai mea e osi ai momoko pa koe ke taulawa tau tolu o fua na ne hanga o koe ai whainga whakau whaka abstract koe o mea urungaanga pena e ui ki mui koe u categories e Aristotelo
koe o mea kune hanga kofu ai whaunga o a whainga mea. Koe momoko, koe maafana. Pene pere, koe o mea koe ia. Oku i kai pe toi osi. Osi o mea whamateria ko toa. Koe hau koe iri o momoko o moe vela. Hau e iri o e taimi o ku viviku, taimi o maafana. Ai o koe rewa ne whikau ake anaia. Hofi beki ai tala noa anax minis he ne pehe koe ea mea ne whakatuku mai mea kotoa kako. Toi e ki i loloto atu ai tala noa ki a anax menta. Pa koe ku whakama opo ke tō tōn koe ni ki mua pau ki hulu i a Heraclitus pe tau whiunga ai. Tau whakawhetai i he kakai koe ni pau kui mai e kakai pehe i o tau whonuana na o viritaki. Pena tau o mai mei whē, pena tau tupu mai mei whē, i e whakaukau hohoko tuku whakaholo, i e whakaukau cosmology, cosmomani, aia koe u whakaukau koe iana e whai e tau tā noa ki aika nai, kai ke alu ke whahinga loloto koe ni, aini o kou tala noa atu ki ai, i ono wheinga ke ua toi whakawhela vei moha uiwi ke. Neongo, ko nau waiwai angana nau toi alu pe, o nau toi whoki pe, o pehe, o kuia e fo iwi. Aia, oku alu pe ke whakaukau ko e otua. Na ia e iwi ia pe koe ha. Aia koe waiwai anga e kau tamani koe nau toi alu pe nau tolu ia. Na nau whinga ke nau mawahi me whakaukau e otua pe moe lotu moe whananga. Kana na alu pena tō o nau whoki ki ai. Pana aku lawe e huko sia na whainga whakaukau whakamonism, Koe monism koe fo iwi la lahi pēta, iwi lahi tā. Nau pehe e nau tō. Koe me ana e tupu mai mea e o me ana e taha pe. Pe koe hae nau whainga whakarea. E kau tama koe ki moe so lates. Ai ato e whoki pēa ke whakakaukau i he lotu whakasiu. Moe whakarisiane. Ko kina tōna nau tau ka rei mai, o kuia e iwi e taha, koe otua. Ka koe pēsona, koe hala a taha pēia, pe koe mea pēia taha i e ātakai. Pea, koe kau filosefa koe ni toko tolu, nei militusi i Aionia i Asia mai, nana ko slave ki ai, tawhaki whakahake mediterraneane, o e tahi mitireria ne, toake mo karisi o e ahangi. Koe kau tangata koe ni, o whaapapai ki nau tō. Neongo a e nau ngai tō no lahi he nau whakaukau, ka na nau hanga o whakawae mai. Ai ngai whihui, pe me ngai whakaukau, ki kamata ke whai aki. A e tau whekumi, ki he iai, o e hae urungaanga o e umea, i anga whakalosika, mo e anga whaka Chinese, mo e anga whaka filosofia. Te wao whangatuku aki Heraclitus, pe ko Heraclitus. Ko filosofa e ni nau mei kuonga mai ka nai hau he tua o Anaximenes mo Anaximenes. Ko Heraclitus o ku fōu Maria au pita. He koe fuafua filosofa e ni hanga lului, ai whakaukau whakaluku fua e toko tolu koe ni. Pena e aluia i he fo i hala e taha. Neongo e nau ka inga he o mea ka nai aluia i he fo i hala ke he au pita. Mana tu i koe kau filosofa koe ni. Na keke nau floko sa ia na tole kamera. Koe nau mai me u whaamiri. Ngai haa makpaanga. Ngai haa houeki. Haa tui. Na keke nau fu sa ia na tole he feo he makakai. Toki aspe na tole he marketi. Na nau nof pe na tolo whai nau ngai whato tolo. Pena e ui rewa kau filosofa ia. I e kuonga koe a koe kakai. Mau mea. Kakai houeki. Kakai haa tui. Ko nau tolo pe na ngofua ke nau whai ngako koe. Ko Heraclitus mei Ephesos. Mei Epheso koe o ase toia Paula Apostolo. I Aionia pe i Asia Maina. Ko Epheso a Heraclitus. Pe koe tangata ene fufua. Militusi ka tangata ko. Ka koe tala noa koe ki he moui whakahau e ki mai hatu i. Mo mau mea, mo nofa mawahe me kakai.
Ko hela kai tasi ai toko taha na e tau podu taha e ne whai e mea koia. Pea sio lalo ia ki he taha ko toa peo au ki he tu. Ko ne hau me laine e nai totonu ke nau ke tui. Ko ia ne lahi taha he tui ko o Efeso. Kai ke sa ia ia. Ne pehe ia koe foi mea mau kai me tui. Whakatupu holo mui ki he ne whakaukau mo e ne wiritaki. Hanga ia tuku ange e ano taloni whakaitu i ko ia ave e ma no te hina. Alu ia nofo pe nai whakatotolo pe ia te ia. Ako ufet whaos he. Ne sio ia ke kakai ko kau vare anga whakatapu. Kakai uhangi ha whangasipi ko ke na pot na dohe whakaukau. Ne whai e utala noa te toki hoko at ke. Pe whakamama o mi he kakai he ko inga he atamai ko ia na to. Ne pe he ko ina whakaukau hange ko ha whakaukau a pe watonga moui a longa i whanau. Pe ko whangasipi. Ko tangata maari au pito ia pe nai au pe o mate pe ia te ia i ono mate anga mo ene. Pe ni hangarewa e ia whao ene ngai. Naka ike hane tohi ka katakana ne whao e o fragments. O te whito i kupu i rea. Na e whihanga hangai pe ho nau ngahi uhi ngā ku paradox ko. I ono whakarea. Pea koe fo i paradoxical, whihanga hangai mau pe ne o phrase pe koe ne i o fragments. Pea toi lo loto au pito whakai hei aki. Ai koe ne uhi ngana ni pe, o koe whi mau ia ke mahino i he kakai, a nea koe ilo. E te nauhanga na tau mau koe ke mahino i ka nau tau pe. Whi mau pe ke ai ilo a knowledge, ke ilo pe ia e tangata filosofa. Moi tangata e mahino ki ai. Koe tau tai wai, koe tau tai mie, koe tau ta alo mai. Pe ko whakamalo atu ki o mau mea mai. O malo atu mo tolu mo as mai. Whamalo ki e mau taimi, ko whamalo ka mau mea mai, ka mau mea te tau toki hoko atu i e hiri ai wike kao. Koe wike kao te hoko atu au pe molusiane hawai walo. Laftani, pe te toki alatu ai tata, i he ui me mana ngai, pe te toki alatu e tata langa whakasola te si konga wha i he wike kao mai. Ka malo apito, ka mau mea.